Rekla si... Čekaj, ponovo. Rekla si da ćemo sve opet ponovo i dobro došli. Nadam se da ćemo sada uspjeti jednu rundu odraditi kako treba, pošto mi je prošli put internet bio katastrofa, ali ja mislim da i ovaj put nije bolje. Ovu mapu nisam igrao nikad. Dobrodošli, Team Fortress 2. Dvica jest, valjda dvica. Ajde. Ovo na početku je bila mala uvježbana pjevačka rundica. Vježbam za Euroviziju 2020-30. Ne. Kaj ćemo mi sada igramo? Dok ovo je bilo S. Malo limuna. Znači stojim. Ok, idemo. Brate, prije 10 godina je bio bolji internet. Isto sam igrao i to na laptopu. Kojeg danas ne možeš upaliti koliko koči. Sad igram na kao boljem. I opet koči. Šta je ovo? Šta je ovo, majko moja? Šta je ovo? Ajde, sad ćemo, čekajte, izvinjavam se. Nije valjda samo mene ovo. Vidi ovo. Oh my god. Samo je meni internet ovakav. Koji kurac? Rekla si da ćemo sve opet ponovo. Ajde, majko mila, šta se dešava? Internet mi je dobar, ali neće. Jednostavno ne želi da snimam igricu. Fuck me, please, fuck me. Ajmo još jednom. Ne znam, brate, ili šta da radim više, koji vrag. Šta da radim ja? Da nam pusti neku vladinu muziku, chill, da bude. Bio sam na koncertu u subotu, 6. decembra, sada dok snimam je petak, 12. Sutra je opet koncert. Šta mi igram uopšte? Opa, evo ga, idemo. Pa šta bude? Bravo, legenda. Bravo, Denise. Sredio sam ti teleporter. Da ti radi šta hoćeš. Mission is ending in 10 seconds. Brate, tek smo počeli. To je to, ja mislim.
Dobro, bit će sljedeća runda. Valda. Brate, meni je najgori internet. Igram igru, brate. Znači, haos. Da ne radi neki update slučajno. Sve ću da zatvorim. Ovo ne mogu da zatvorim. To je to, sve sam ugasio, brate. Telefon. Gdje mi je telefon? Rekla si da ćemo sve opet ponovo, ponovo. Ako nam bude suđeno. Idemo. 6 inženjera. To ja mislim too much. Što je ovo? 6. Ne. A ovo je oh my god. Jesam pijanac. Dobro. Niko nije skonto. Nisam ni ja. Aha, tek su pripremili, šta? A, bro. Let's go! Bravo. Što nema ovih plavih? Gdje su moji plavi kad ih trebam? Četvorka ovdje. Rekla si mi da ćemo sve opet ponovo. Ajde. Opet koči. Ja ne mogu vjerovati. Biće video o pevanju. Pjevanju. Pjevlje. Mission startet in 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Ajde, brate. Napuni to. A njih ima premalo, brate, realno nije. A dolaze ih još, ajde, bit će. Dolaze još. Achtung, noch 5 Minuten für Mission. Noch 5 Minuten für Mission. Meni ove ništa ovdje ne vredi. Ali ajde, ne veze. Biće bolje, biće bolje. A, falš. Nema veze, ajde, bit će okej. Ajmo mi trcu ovdje. Da li se ja mogu teleportovat kad imam mitraljeza u ruci? To ne znam. Ups, ovo nisam htio.
Good. A ovo je već ready to go. Jebo ovu mamu svoju. Fuck you, fuck you, fuck you. Fuck him up, fuck him up, fuck him up. Nema veze, ajde, mi ćemo ovdje. Još. Opet ovaj. Bravo. To je bilo, ja mislim, logiš. Brate, ja ništa nisam radio ovu rundu. Evo mi njih spalt. Ili ne, snajper nije loš na ovoj mapi, ja mislim. Pa ćemo kasnije praviti nema nikog, nema ni jednog ovog inženjera. A i oni se vala ne pomjeraju. Ajde. Gotovo. Kako ga nisam pogodio? Oh, fuck. Fuck him. Thank you, dog. Fuck him. Gdje li je ovaj debil? Oh! Ujujuj. 5 snipers GG. Nije 3. Gdje je ovdje chat uopšte? Kako se piše? Ups. Kako se ovdje piše? Koga šiše? Ko će njemu objasniti? Da je debil. Ja sam najgori. For real. Ali nisam ništa ni uradio na početku, tako da... Bravo legenda. Bravo legendico moja. Ovo je trebao biti hit, ali šipčić. Dobar sam ja, šta? Blue kick cheater despise cheating backtracking. Ok, znači i ovdje su počeli. Check his ping. Jesam. Ništa. Pušćeno. Koliko smo već u rundi? Pa može još jedna rundica, a? Može još jedna runda, ajde nije strašno sa internetom za sada. The shit slime at the bottom for the scoreboard. What? Ducky Gaming 4. Rekla si da ćemo sve opet ponovo.
4. 4, 3, 2, 1. Fuck. Boli moj ping. Oh, fuck. Kikjuki Gaming. A jebo sve svoje, šta ima veze, malo čita, šta će, dijete nema posla. Gdje su, gdje su? Zamalo dečko. A, boli, boli, boli. Ajde, ajde, dođi. Nisam ga uspio. What? I onda me ubi. A to je ovaj, okej, okej, okej. Dobro, to 2 puta sam ga pogodio, trebao do sad. A, nema se. Koga šiša? Mama ga izbacila kad je bio mali kroz prozor. Gdje su, gdje su, gdje su, gdje su moji drugovi? Bravo. Dođi, dođi. Ovdje se može popeti, to je good. Bravo ekipo. Bravo, 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 bravo. Dođi, dođi. Neće. Neće, mali. Gdje su? Nema ih. Gdje su? What is happening? Okay. Op, 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 op. Fuck. Dobro, uzet ćemo ovog dečka da sredimo. Katastrofa sam, ali ajde, nema se. Nema se. Popi to. Popi booster. Dođi, dođi, dođi lutko. Gdje su? Gdje su? Ajde, ajde, ajde. Opa. Ja zauvijek bit ću tu. Bravo, dečko, bravo. A, ti si protivnik, brat. Fuck. A gdje me sad ubi kad je bilo već? Kraj. Dobro. Tu. Ja zauvijek bit ću tu. Dobro. Hvala vam za gledanje i vidimo se u sljedećoj epizodi. Prva OK epizoda. Ćao. Zdravo.